Do you believe your children are worth fighting for? Ang atong mga anak, matagad lao giatake sa kalibutan, sa kadautan sa kalibutan, sa kahugawan sa kalibutan. Gipalibutan sila sa kahugawan o kadautan, matagad lao sa ilang kinabuhi. And you listen to me, somebody's got to protect our kids or the world's going to get them. Kinahanglan tayo mag-protect sa atong mga anak. If we want our children to have a chance to stay clean and pure in a wicked world, if we want our children to have a chance to have a happy life of serving God, somebody's got to decide to fight for their kids. Kung gata nga atong anak na i-chance na maayong, malipayong, ang kinabuhi nga mag-alaga sa Ginoo, magasunod sa plano sa Diyos para sa ilang kinabuhi, kinahanglan tayo sa mga kinikanan na maghimo sa decision, ako magbisog para sa akong mga anak. Somebody's got to fight for them. The world's trying to destroy them. You ever see the stuff they call kids programming on YouTube? On television? Oh, pangbata ni hugaw man good. Things they call for kids are pushing the transgender wickedness. Magpalibog sa imong mga anak, kabay, na laki o babae o na ikatulog, di siya lalaki o babae. That's in cartoon stuff. If you don't believe it, watch what your kids are watching. Landaw ang gitanaw sa imong anak. I'm asking today, are you willing to fight for the future of your kids, or are you just going to let the world have them?